dan, moji fanovi. Gas. A nemoj, ja sam Veselko Bebić. Nemoj, sam smeo se. Ajde. Dobar dan, dragi fanovi. Danas odgovaramo na vaša pitanja. Započnemo. Nikoleta Stojčević. Pozdrav, imam nekoliko pitanja. Kako to da je 300 puta 3 jednako 6 maraka? Dalje, a? Dalje. Suvišan komentar. Kad će beogradska turneja? Da znate da ima puno onih koji željno iščekuju da vas vide i upoznaju. Vrlo ubrzo, čim prođe korona, eto nas. I još Nikoleta ima jedno pitanje. Koja vam pjesma razdire dušu na sitne komade? Bojem u duši. Samo bojem u duši? Samo bojem u duši. Da li si ti Veselko bojem u duši? Da. Može se tako reći? Može se tako reći. Vinko Herceg. Koliko si dobar u beli od 1 do 10? 10. 10, druže? Da. Iskusno. Tko ti je bolji prijatelj, Mix ili Ante Gavranov? Matej Herceg je postavio pitanje. Gavran je menadžer, a Mix mi je prijatelj. Kakav prijatelj? Pa dobar. Pa vjerovatno će kupiti i o majici ima para. Vjerovatno. Vjerovatno. Ivan Osić. Koliko piva možeš popiti odjednom? Uvijek pijem polako. Ariel Ortega. Pozdrav Veselko druže. Kad ćeš doći u Mostar sa ekipom na Heineken i roštilj? Čime zovnete? Mario Šuta. Kolika je prosječna plaća u Ljubuškom, Veselko? 700 maraka. 700 maraka? Da. To u koroni ili prije korone? Prije korone, a u koroni je još manje. Josip Herceg. Koliko bureka možeš pojesti na prazan stomak, Veselko? Ne idem ništa na prazan stomak. Krešo Petrović. Beba, pričat se da ti je gram 0,8 od kad je počela korona. Suvišni komentar. Suvišan komentar, neprimjereno. Koje beba brojeve koristiš za bingo? Pitate Toni Marković. Samo slučajno. Koje igraš bingo? 6, 7? Sve do 10. Igraš u 10? Da. Najluđe gostovanje, Veselko? Albanija. Molim te, ispričaj na nešto o Albaniji. To je baš ludo gostovanje bilo. Zašto ludo? Šta ste radili na tom gostovanju? Nema neki sada posebni, ali meni se najviše dojmilo. Marko te pita, nose li ti kokoši i loču li ti krmenja, Veselko? A zima stala koke, loša krmenja ne držimo. Gdje ti je kompit T3, Veselko? Evo ga, zakuće. Jurica Pavlović te pita, zašto nije u voznom stanju, Veselko? Pa crka je 2007. Eto zašto nije u voznom stanju. A zašto ga ne popraviš, Veselko? Nema se novaca. Nikola Mlinarević pitate, ima li mrkve pita za prijatelja? 0 bodova. I pitanje jedno sam ostavio za kraj od Ante Gavrana. Da li je istina da imaš člansku iskaznicu od Torcide i od Bojsa za 2021? Ne. Nije istina? Ne. Koju imaš člansku iskaznicu? Imam Bojsa, a kod Torcida mogu samo to napraviti lažno. Znači ti ljudi koji su to napravili nisu napravili s tvojim dozvolom, jel? Da. To su obični kreteni, ništa više. Suvišno je, šta je god rekli, suvišno. To su bili Q&A ovoga puta, Veselko. Imaš išta poručiti ostalim fanovima, da ti pišu pitanja, da ti ne pišu pitanja, da ti javljaju privatno,
da te dodaju na Instagram, da te dodaju na YouTube kanal. Što želiš reći? Mogu poručiti samo kupite majice, druže.